نزدیک. له مثلا شرناخ أوله تشتهاتي سر شرناخ نهاتي تركيا شيبيا أوبيا حتى هو نهاتي سر تملاتا بجول بدره أبقى تشتو بوريش خبوري أم قبول كي ولو كانت شيء تقليدي نحقي ونخوشي وظلماتي بكرن جا خاطية كرن بدره بجا أم سبب زوستانه أبقى عالمها پریشانه نه ارزاق وهاي نه وخانية وهاي نه دار وهاي نه كومر وهاي امشيت كدي خو اول ساين جمهور باشخاني خو و پشتی وقت باش باخان و اشتری باخانی و جمعیت کلی همیا ام طلب کی مقدوریت و ملتیش حال راکن وش ارزاق واش بیشترش جمعی آخریا قطعه و دست خدانسه و آیریت هنر متحد هجزوی چکن یا دوی پروژه ها یا چکناره امنال قرشه ودنه تجاری هم قرشه دادن نکتین هم نقرشه دادن بلا دولت بده و پشتی زار داو چاو چکن عین در ره در بکوه و هر کسی که خانه خواب لوی دل خود چکن چمگی نوی گونه نمیسون و بلا با سقنتش حال راکن همه خرابیه نه همایه مهانیت دهانیه بیدی چه نقم پیل خرابیه اما درد ما ابا ولی روبت شنخی آبابت جمهور باشقانی میاد شنخ آباتی ساده ولی روت دم حزور الفي ام فقيري مناط همي فقيرة ام پليشوني ام الخانية كليفة ام رجوع شوا ودولته وإيماني وقرآني هم بدي خاطري قرآني هم تازه چكي خانية ما هواي في جهده سانتين نما يمجو جيران المجا هم بي خرابينه خود ما حزور الفي ام الفي دي كليفة بلز مني ما حزور الفي شرناخولی تتش نم برنه هلانه سبری همی خرا کردن ملت مویش در و گنهن ارزاق وانینه پره وانینه یعنی حقیقتی گل مازن شرناخوی و هشت هی و نه خواییگه نه انسانه او ملت و کلیان شرناخ او هندوالی خلقلی گوان میشل بین کانی نو او کودی نگلو همیاد او چونه کیف خواسته ایچکیا خواسته او خواسته تویتکا خواه او خواسته کنینه ملت بیده پریشان بی اما ساین جمهور باشقانی و بلکه تعلیمات رو بیت نبه اما والی نزانه زانه نه همی زانه نه معلوم باید شرناق بی خواهیه تکشه ونینه خودی بی و ما تکستنین ای والله او قصه من دیگه والله حیات ما نه هنات بینی و دنیا همیشه بینه شرناق چجی کردن و چه رزالت آنین سر ما و چه حقارت که یه بی خطار یه خطالی و صوتی و حق مدت ملت پریشانه و تشتا ویایش یا حکمت بکشه لازمه پروسیار شرناق یا بکشه شرناق یا چاود وی تو بکشه سی تاجره چکت نه اویگونش مره
Biraz suala şernak ya xwabi ki etkiliye şernak bike çe kararı bilte yapıyor şernak bile veli çeke. Ha em ved bizim. Eyvallah ve heştim ha hayata ma razalete و sokak çıkmak yasak و تحول ما تنين إجناق الخرابيط شو وفيجا كسرو في حكمة أتكيلية أم هيفيد كي ضرر المناكة بلا خويتيل سنغبك إجا خروناك أفقصا مويش بلا خواجيبك يديجا برسيارش أتكيلية سنغبك يوبيا سنغ كاتشاوات شيك هما وليد بي لازم أم الله تحبب اتفاق غيانات الليك ناكن نهل الظالم ظلم ونحق يلي بك لازم هو بك لازم حكومات جن نهل ظالم وبردوي بك سسري الله تهدي ناكورت بك لازم هو بك 14 Mart'tan beri sokağa çıkma yasağı var. İlk günden beri biz Şırnak'tayız. Zaten 83-84 gün bizim suyumuz kesildi. Ondan sonra bu 8 ay içerisinde devlet tarafından sözde bize Şavkat Ali gösterecekti. Bize sadece 2 paket kuru gıda verilmiş ve bize arkasını verdi. Artık bizim halimizi sormadı. Bir de %40'ı Şırnak insanlar şu an evsizdir. Evleri yıkıldı. Bir an önce bu sorunları halletmesini istiyoruz. Bizim Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız yani kendi görüp Şırnak'ta kendisi gelip buraya görmesini istiyoruz. Çünkü belki Sayın Cumhurbaşkanımız bunu görmemiş ama bizim valimiz tarafında yani belki PKK'nın, BDP'nin yaptığı zulümleri kalanı onlar yaptı. Daha da polisler gelip diyor sokağa çıkma yasağı var. 8 aydan sonra daha da var. 14 Mart'tan sonra 2 kere kar yağdı. Şimdi 10. aydır yine kar yağmak üzeredir. Havalar soğuktur. Millet perişandır. Dışarıda kalmış. Bir an önce bu sorunların halletmesini istiyoruz.